pozdrav svima, dobrodošli u novi vlog na mom kanalu, konačno, haha! U ovom vlogu vas vodim na moje prvo powerlifting takmičenje. Ali prije takmičenja otišao sam malo do grada da se provedem, da se opustim i tako to, tako da počinjemo priču iz grada. Zaledila se. Zaledila mi vrata. Evo ga. Laki će me ubije. Laki, ako gledaš ovaj snimak i ako ovo bude u ovom snimku, evo, bio sam u kazinu, malo u gradu, pio sam guaranu i nije mi dobro. Okreći. Sad kući da uzmem stvari i pravo da se nađemo sa ostatkom ekipe. Idemo u rat da se bijete! Stigo, tu mi je sve spakovano. Ajmo ovako, Goku, neću te iznevjeriti. Idemo do pobjede. Kređa, pobjede! Mam prawie mówiła. Idemo, sad ću se nađem sa ostalim takmičarima i možemo da krenemo u zezanje i tako to. A few moments later. Ajca! Aj! Odavno već ste sme razbjeleni, no pak sam luda zbog te. Da prazno snaju struk izliza večer, da go ubiknem nešto se mi preći. Celuvam njego, ali viždam tebe, zatorjeli za mi kući. Ugo tebe! Aj! 3 hours later. Stigli smo. Svi odmaraju, svi spavaju, tako da šta da kažem, dečaci, djevojčice. Svi smo u transu, svi smo umorni, ali dominacija će se desiti sigurno, tako da to je to što se mene tiče. Ja sam tu da zaluđujem ove ljude sve dok se može zaluđivati. Si takmičar? Pa da, to sam ja, čekaj, da se hvalim, ja sam takmičar, brate, ja sam takmičar. I, koja si, ajde reci nešto o sebi. 82,5, ja sam Aleksandar Vučković, 82,5 kg posle 2011. Aha. Junior, 21 godina. Šta misliš šta ćeš da digneš? Otvaram, čučem 200, bench 140, mrtvo 250. Jepo si muke. A cilj je čučem 220, 230, Aha. bench 155 vjerovatno i mrtvo 270, 260. Lepte, svaka čast, ajde da pobediš. Do pobjede! I ja sam već pobedio, na ovom takmičenju, evo imam da sam takmičar i to je meni dosta.
čekanja, još 2 sata čekanja. I šta se dešava, ljudi? Evo me kod kuće sad i moram da vam nastavim priču jer nešto sam snimao. Evo, baš sad editujem dio klipa. Ja sam čekao negdje do 3 sata da bi ja nastupao, ali u međuvremenu svi su pomalo nastupali i to je to. Želim da vam pokažem kako je prošao ovaj Aca, odnosno Relja, na takmičenju, tako da idu njegovi klipovi sad i napisat ću vam kilaži koje je digao i posle toga nastupam ja i to je to. Ajde da vidimo šta će dalje se desi. Pokušaj uspešan. Ajde! Ajde! Bravo! Ajde! Bravo! Bravo, bre! I ostao sam samo još ja. Pa da! Ovaj, fazon, hoću da kažem da se nisam zeznuo na onom prvom dizanju od 160 kg. Znači, digo bi, pa ne znam, 190 ili 200 sigurno, znači. I on, isto smo pogrešili, nismo pratili znak sudije, znači, ona najosnovnija greška, brate, najpočetnička greška, ona, znači, fuck, ali nema veze. Idemo na bench, dobro, meni je slabiji dosta od njegovog, tako da, šta znam. Odrađen je i, kako se zove, i bench, 110 lagano, 120 išlo isto lagano, 130 nisam mogao, prvi put sam je radio, tako da u životu prvi put 130 kg, nisam uspio da izguram do kraja, bit će sljedeći put bolje i to je to, nemam što da kažem, idemo na mrtvo dizanje. Kako mi stoji triko, to sam zaboravio da pitam, a? tiče ovog takmičenja, odradio sam i mrtvo dizanje, iznenadio sam sebe sa 240 kg, to je bio moj maksimum i na treningu, sada i na takmičenju. Mislim da je izletalo lagano, do sljedećeg takmičenja ako budem dolazio i ako se budem spremao, to možda bude mnogo više, kao i čučanj. Bench ću morati da radim na njemu, jer je mnogo jadan. I tako to. To ti je to, druže moj, tamo na ekranu, što me gledaš, ako me gledaš, hvala ti što me gledaš. Udari neki like, komentar, tako to. Subscribe, nije me bilo 1-2 mjeseca na YouTube-u, ali pokušat ću se vratim. Nisam snimio još ovo, da. Sve u svemu, super provod, sve je super. Organizacija super, malo duže traje šta da radimo, tako je, mnogo takmičara, lepo, dobro smo se družili, sve je lepo, samo sam se iznervirao za čučanj,
sve ostalo išlo lepo, bench onako slab, ko što mi je uvijek bio slab. To je to. Evo je moja medalja, takmičar po prvi put. To je uspjeh za mene. Aj čao, laku noć. Ba. Ovo je iz dubine duše bilo. Izvinjavam se. Isjecio ovo iz klipa. Stoko jedna glupa. Čiča miča i gotova priča.